Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka State Bank of India Nongpo branch hapo ka Jingïalang jong branch manager Unikil Singh menta kasni kalala ban Pynlong ya ka program ban kendu lang bat ki Nongrep ka than kum shibenta jong ka smart agri customer meet ka bala Pynlong ru hakeleng jong kari ya kani ka program la Pynlong hari sai conference hall kabadon ha Maudiang Ribhoi district ha kani kasi lawan banedon bentalang da u Ijaz Ahmed u Deputy General Manager BNO kakong Serolin Khan ka District Agriculture Officer ka Ribhoi ka Sophia Ningsheng ka Regional Manager RBO Shillong Rural u Dr. H Talang u Senior Scientist ka ICAR nalor kiwe de ki he officer ka bank lembat ki padba Nongrep ka than Kinongren ha kani kasi kilapan pau ka jing snowman bani don benta bat kani ka program kabadon kam kabaay jing mentoy kinongrep kathan kitay kinongren kilayo ru ban batay yashibun kilat ki kabu ba kinongrep kila banyo lingba ki scheme sarkar ba pher kibalamang kerpang da ka sarkar pedeng na kabenta ban Kyntiew ya ka kam ka jam ka jongki ha ka ju kapor kitay kinongren kilakan turu ya kipat ba Nongrep ba kimday ban snowkot la lani do mensim Habaki don ya ka jingtmu ban sedang ya kinu ki kamrep kamriang ne ki kamri jingri henry baken mi shakmat ban ya kendo ki officer sarkar ki bari khmi kum ka agriculture horticulture bat kiwe de nalor ka ICAR bat ka bang ru kumjo bakin yo ya ki jingtip bat ki lat jingmentoy ba pher ha kene kasni na kalyang ka SBI Nongpo branch kalayo ru ban Pynlong ya ka jingmir jingmut ha kaba ki pat ba Nongrep kilayo ban bu ya ki jingkeli bat ya ki jing ki ba pher ki jongki ban na kalyang jongki officer ka bank kilayo pat ban juba bat panshai ha kane kasni ka bank kalayo ru ban sa me ki shiti mang pisa lane ka sanction letter shaki self help group na kabenta bakin yo ban Kyntiew ya ki kamrep kamrang ki jongki. Firstly, I would like to introduce myself. I think most of you might not be knowing me. I am Srimati Serolin Khan. I'm the District Agriculture Officer of Nongpo, Ribhoi District. So I think most of the participants here are Khasi, if I'm not mistaken. So I would like to speak in my local dialect, if with the permission of the chair. Okay. So, in Commission Air, Nongrep supaya Hima rosh kami program. Dengan kami kita bawa kami kita nak entrepreneur, FPO, customer, DNM. Ni I program ni I play ya ke SBI Nongpo, agak kuat ini mentah tadi kesahan kesini. Bagi lumlah kami bagi celebrate ya ke SB Smart Agri Customer Meet. So kita Hima ke Jelang Meghalaya jongi baka kamrep kedai kebun lo jong ke Meghalaya jongi. Agriculture is the backbone of our economy, especially in Meghalaya where 70% and above they are farmers. They depend on farming. So they naklay kapite. Kani Ribhoi pile kinong Ribhoi belong to the bokha. Namar baka Ribhoi they katakan bahwa so aku kata-kata. The Kyntiew Department of Agriculture, the Department of Trade, Chantang Kapi Nongrep. The Kyntiew Department of Agriculture, minta nilakan South League Directorate, Directorate of Agriculture, Directorate of Horticulture, Directorate of Research and Training, Directorate of Food Processing. Kita Directorate. The Agriculture Midday would see kebang, kadang kran, horticulture, ini so dia ucapkan. Dekat research and training pada kadang kilo kerja training, tip kadang research and training. Sementara ni kalau ni food processing, kalau tentang ini bagi Nongrep ni belum show kami Nongrep belum syuak isu rep untuk kami kita kinam kio, kalau kita agri entrepreneur. Kyntiew bila nak proses ini macam ni, hamdam hamdi hari pagi ni babon so upai, bila proses macam jam, macam wine, terkadang Directorate of Food Processing hamdi hapon Nongpo idan i baterai, i badai hapok office of horticulture, i badai
mencuat ni kuat kat bala nak department jom ni ban Kyntiew ya pi Nongrep ban nongpun ki we Nongrep tiba make sure ban prepare mo haga sarkar mereka yang dalam jom hijab kumbang ini menhakani si thodi dengan bakla iwan iwe ni union finance minister kata tu iwan inaugurate dia kata largest spice processing unit yang tay habok Rukom kemudian kita di Eastern River FPC kini kita orang kimut dan ni harus hawja kita muslim Islam jadi nak jin trish dong hamni yo I kata jin kiri jong ni Nongrep kani kata jong ki kwa EP nu ki Nongrep dong dei bansa bangan shwa dei dia kiyo ka aplikasi wan chi pa ni don ka hamni la don lang ki priu na ko ka CAU Napo ICAR, dan mikir-mikir, ini ban, tapi dan kami ini macam mana kita research ini research, ini orang yang ada dan hidup tapi siapa pun kita tapi, tapi department ini kadang dan hidup one lagi, deploy kan air macam kami kuah air bagi Nongrep kan ini kan hand hidup, dengan dah dan ini machinery school, ini napo department ini menshop tidak terai dalam tak no Jingïalang mereka tidak ada di Thymmai, di power tiller, di tractor. Ini kita lihat bentuk ini banyak beliau. So once office journey, kita syukur dan kami mungkin bicara deploy banyak ini. Ikut ini program kalau kau insan, kalau ini Pynlong, di Nongrep, nak kembang dari research institute, bagi nak banyak premier juga dan ini Jingïalang, ini Jingïalang kami. Yang Lloyd dia long deploy dalam arti. Kuna kabang ru yang tray lang berkabang ru. Bah ni kena ICC kata yang pihak kerja kisan kerja haba bila berdapai non haru arab tingkah dan siu dia kata dalam ru bila ban UA map yang kena kasut jompi. Jadi ban share ini kamu apply ini scheme. Ikan scheme siapa nak department ni haba boleh processing haba boleh back house, here and participating my colleague from RGO Pura, RGO West Bengal. It is privileged to address this gathering at the SBI Smart Agri Customers Meet. Agriculture has always been a backbone for our economy. However, agriculture today is no longer linked to cultivation alone. It is gradually becoming an enterprise driven by technology, innovation, value addition, market linkage, and entrepreneurship. Farmers today are not merely producers; they are emerging as entrepreneurs, processors, indicators, and business owners. The North-Eastern region and Meghalaya in particular possesses immense agriculture potential. Our favorable climate, rich biodiversity, horticultural strength, and growing spirit provide enormous opportunity for sustainable growth. The challenges before us is not only increasing production but improving productivity, reducing post-harvest losses, creating value chains, and ensuring better market access to farmers. This transformation cannot be achieved by any single institution working alone. It requires a strong collaboration among financial institutions, government departments, research organizations, educational institutions, and farming community. I am therefore delighted to see representatives from ICAR, Central Agricultural University, and Department of Agriculture joining us today. Such partnerships are essential for creating a resilient and prosperous agricultural ecosystem. The State of India remains firmly committed to supporting this transformation through initiatives such as Kisan Credit Card, Agri Infrastructure Fund financing for food processing units, farmer producers organization, dairies, fisheries, and other allied activities. The state continue to play an important role in
rural development and agricultural growth. At the same time, we encourage farmers and agri-entrepreneurs to embrace digital banking and modern financial solutions, which we are providing. Access to timely credit combined with technology and scientific practices can significantly improve efficiency, productivity, and sustainability. Today's program is not merely about banking products. It is an opportunity to exchange ideas, understand challenges, explore opportunity, and build a stronger relationship with our customers and all stakeholders. I encourage all participants to actively engage in this discussion and make full use of expertise available in this forum. I am confident that the interaction and knowledge shared today will contribute meaningfully towards strengthening agriculture and rural livelihood in our region. Nongrep bat kabang mangila panyarapan uplift ya kam Rukom injaki kan kam nakut tangka ka thum katak kan ene bikin long nok kita ki nopen bi ya ki finish product kam nakut tangka ka bikin chu thum yuso dia no ande hedu bikin pun bi ki squash ki candy ne gidu ki jingta ki banwala khambon ka Jingïalang ki kan dia kan dia ka Jingïalang ini kan dia kalau mereka kata bangin bridge ka between ki kini ki Nongrep jongi bat ka bang ni bat ka government ro kunjo marwa ni ni bose government joni dan ke central level pun di scheme nam ta ka kamde ya ta nama ki bagi ki ni ya ni go subsidy mal baro ka de ga jing balong no ka jing yarap na ka central government ma ka pa ba ki farmers kin ki no ka kam nam ko ta ma ka to ka old tradition of farming kan dia nak ikut dia bah kan kami kira nak cakap ki Nongrep juni in sedang nak ini scientific farming dulu. Bahkan aku kira tentang farming aku dah ada bagi Nongrep processor, bagian produce, bagian process ada apa dalam. Ini ki program ini kita kami tadi bagian mana kerja intip cakap customer. Nak kebayang dulu mana kerja. Tadi kita. Nah, itu ini kita kira bukan cuma deh bagi Nongrep kuliah di mental lembaga cetak dia. Kami ni sini ki area kada dengan KCC. Ke KCC loan ke bangila mana itu Allah kada itu ni jadi ben kini kini juntung ki gua. Kita kita without any security area. Ketua ki hak por bagi dia itu mantap. But niara pro hado por bakin dah di point ban ket indaki jeng nomor ket kita ki soal ki ni bagian itu kita ki mama taju. Dia boleh kata diran ki Jingïalang community SSG group kira gini members ni kibia ki kam chuti ki bada je ikitu Jingïalang kilo very lenient ki documentation ni kibia ki ba dom kam bahe ki kot bon kan kilo very lenient ki documentation ni berkibrio lekin nam kim start ki la very gini tu deki SSG group ila ai ba shi no poli ta bon ma ki asma jini beli SSG group dengan partnership Kumbalang mata ada lebih ahli bagian KCC itu ni. Sebenarnya gampang bisa monitor ni apa tu? Oh, ni hampir monitor marbaya ke Jingïalang, marbaya lo benhai gitu kalau kita bisa sampai baam, kalau kita bisa sampai baam dan sampai baam. Ini hampir monitor every now and then. Mungkin ini meeting lo, mungkin kami kan di level lo, ada every 3 months, every 2 months kita ini customer kita menjadi agri. Bagi betul iki benefit baka government kita, dia ke bank kita. Dan dia nak kata lagi siapa yang gini laman pakai melaban siu show. Dari dan Jingïalang ni dan yang mana orang kiran ki compromise sejalan ini lah yang nak pergi bagi lah. Kungka long yang orang kalau tu orang nak ubah kamai. Dia kita nak kamai sih kalau full goal ni kiran ki compromise sejalan ini lah yang nak pergi. Kipun bagi Jingïalang dan farmers. Anda ya tanggal ni bagi ai kiran dan dari kiran ki counseling bagi ai ki ni kundu bantang kaya ki bagian kam senkio ya ka. Jingïalang